Amaphoyisa aseMpumalanga abophe umlisa oneminyaka engamashumi amathathu nesikhombisa ngecala lokutholakala nesidumbu somshana wakhe oneminyaka eyishuni nanhlanu ngaphansi kombhede alala kuwo. Lomlisa usolwa nangamanye amacala okubalwa kuwo awokudlwengula, ukuzama ukubulala kanye nokutholakala nezimpahla ezebiwe. Le ntombazane kanye nezingane zakubo bashiwa unina kamalume wabo khathi yena engeniswa esibhedlela. Lomndeni ukhathatekile ngobe ukholelwa ukuthi munye wabo ubendele phasi lo ekunene bekashiyene bantwana labathathu ngoba unina wabo bekasesibhedlela. Munye walabathathu bantwana watholakala abulewe, isidumbu sakhe sifihlwe phasi embethe. Lomndeni ukwade uganele nwabo. Sifuna ijustice for uzinhle. Asifuna usolwa aphume ejele, asifuna usolwa athole ibail hearing because 1 asakahili, 2 sicede uncwaba by Sunday. So asifuna ukuthi bail hearing nangazi i12 is still sifuna ukuthi abe phakathi behind bars la deserve khona because still nathi sinabo abantwana abasakhula basesemantombazana sizothemba njani ihlala nawo umuntu esilwane njengalo la endlini. So into esifuna ujustice for uzinhle. Liphunga lemvo lebolile ngilo lelenda ukuthi bathwale lesidumbu. Amaphoyisa nakaphenya athola ukuthi umsolwa unalamanye amacala la wenda eDelmas kanye naseSprings eGauteng. Umsolwa ubhekane necala lokuthumba kanye nokubulala. Kanti ke uma simphenya ke umsolwa ngo2006 wake watholana nempahla yokutshontshwa khona la eDelmas, washaya wacitha emveni kokuba ivele enkantolo lazanga saphinda alibhada unyawo lakhe. Uma efika eSprings la ebakade abalekele khona nakhona wenza omunye umlando. Lapho ke wadlwengula nokugwaza intombazane kabuhlungu wayishiya ilele embhedeni. Uma esebuya manje azokwenza lenhlekelele eyenze la ekhaya. Umsolwa ke utawubuyela enkantolo ngalwesine aye ucela ibhayili. Ngingusiphephile kunene wetindzaba SABC eDelmas.